turakushemerera ukuba watwegitaho eshahegi kandi tuzakubantu tuganira ahabinde ukwatirine no kutorana kwa papa abanyuma yo kuma Pope Francis akaga umagara genseji Easter Monday kandi bamushendeshereza bamuzika Santa Maria wa hati harurukiko ruyondugeno misho orwa conclave mu Vatican twatayesa Father Mutabarura Charles, Reverend Father Mutabarura Charles nazagwana tangarizaho ahabintu ibyo mugeno misho mu Vatican umhereza wawe ndi Olivia Kamsingi reka nyikirize Reverend Father abakoreho nabwanyuma tubuze Obari mnongo Olivia obari kunyakira mu studios naza mu muruno gwo kubanza n'ubundi abe nabire ndwa ha launch kandi mwe baremera umwe gukora tusima n'abantu nibasima uhereza nibwo yongera kuba burungi mnonga so nanyene ijaha kwenda ngutwikane ibyo kutorana kwa papa musya ubundi no kutahortindo rwo gofire okuturaze kwikahandijo uturiyo nturonda so mbwenu papa karukufa mbwenu kiba kiriye kintu kirukwata abantu bengi aho ka papa nayebembera abantu bari kwingana miliyoni 14 nizo 1.4 billion rero ubushobozi aho shange keriziya nabikiriza bona hibari bona nbakwatwaho ninka hati nikikabure nka president wihanga ko yakufa buri munyayigana we nagira ki nakwatwaho nashasha naza kureboko so nebya papa nkwebiri ukugira ngo we naba nakwatensiona kandi kuyafire akafebira 21 turgira Pasika yazikwa yazikwe biro wa 27 urwa mukaga no 27 yes so yagende bibyaho kuyahereze kuzikwa habaho ebiro mwenda ekibari kweta umurimi rw'ekereziya novendiale nove n'umwenda diale ningira shina kakwate na nebiro so novendiale jo bihuire oposha nyumwabazyo nibwe biro mwenda bihuire konkomo papa kuba kweza kumuzika nari yaheza kufa bakarinari bona bija Roma bona bo mahanga gona na munonga babina mani ubundi abamwe bako barwire nko witu wa Uganda tarabasize kuzayo ahabuko ba yaye kuriri nangwa nondijo wa Kenya wabirari hansi y'imyaka 9 konkana bwa magara tumarunje so bakarinari bona nibasa Roma rero batandika okushaba barukushabiro riyo fire kandi baragaruka kushaba ngo mutumo rukwera ruhanga bahwere okutorana papa ndijo omusya so mwena hata hitu wahika ebiro mwenda bikahwa ebyo kumucurira kandi hati nyomwabazyo umwabazyo ba cardinal kubahirize kushoma mu kasheshe misa nibageta votive mass neberi misa yo kushaba y'ikigenderwe cyo mutano so bataha jo misa kehuire shahina omuihangu nkashaha nke 10 bataha umukereziya bari kweta Sistine Chapel now Sistine Chapel ne kereziya emwe za Vatican konkane okujiro myaka minje yinyima bakagitaho nke kereziya teri mu isakaramentu okuyehera mu rutari na nebindi byoshanga mu kereziya so batahamu okwetebekanisiza okuronda papa musya aho ho nyina nyenda tutandira abo kwatwena amakuru agututunzire kandi ago munyegana kumanya nangwa nesiyona no kujango batandikire urukiko rwa conclave kandi etenti so ntwendo tushoborere baba ari mu conclave ejo nibihe biri kugenda misho mpaka batunzire papa musya mwene bintu byo nibingi konkaniza kugeza uko ndabitema na mnonga myike zo mutunanjira aho kwaturebere myike ebiri ero kwiragora kandi batugira umwiko gurukwera ngo gurukushobora ngo papa yatoranwa so ntwenda kucenga hati ukuba kutorana uko mwiko go kwija kukabaho ibintu nke so hati ba cardinali ahawe myaka mingi ehuireho
bakaba bateyireho okugira ngo baza kuronda papa hati ba kardinali cyo kubanza baba bari ba bishop konka abahirwa umwuga mukuru umwuga gwabo mukuru no kutora na papa kandi no kuhereza papa bitongore bimwe nke bya Vatican barikweta congregations mwe nko kwakoreye ihanga ryitu congregations baziri nka ministries so nibo bakubiye bembera ordo na ba bishop so mwe no bashangamo so umwuga gwabo ugutongozibwe ba kardinali oyireho gukuhereza bitongore nkebyo no kutora na papa imyaka yahuireho ba papa bakagumana bateka heberagiro nabahinduramu konka hati ekiragire kitwine kugira ngo kardinali rukuza kutora na papa natekwa kuba yine myaka 9 na nahansi yaba yarengize 9 naza Roma nazo bimwe byo gukora konka tarukuruza umukishenge cyo kuronda papa now hati aho nangwa nto nanyenda kuburuzo rukutugambira barukora mu conclave nabahaba kadino abariyeze sha mu Vatican hariyo ba kardinali 13 barukuru bwo mahanga gatarukushana no mu continents zitarukushana abenji ningira ngo baruga muri Europe abakabinji n'abataliyani konka Africa twineyo a good number tinchijuke namba yabo abamwe baruga South America muri buri continent barugayo okurigiro papa kwari kuba batorine nko mu Africa bo twine yabo ndukumanya bahihi twineyo wa Tanzania bamwita Cardinal Rugambwa na Rugabukuba aha hihi nejo twineyo kardinali na Ruga Rwanda nawe Rwanda umuntu rwo kubanza nubaherize kutunga umwe wa bishop bakumuho bwa kardinali twineyo ndijo na Ruga Kongo twineyo ondijo na Ruga Ghana arwa DRC Kongo ni yejo DRC so owa Kenya we akabira Roma konkabwa magara tiyabasa kuzayo so mbwenu ba kardinali 13 na bashatu bakabire bari 13 konka babiri umwe wa Kenya no wa Spain abwa magara tibabasize kuzayo now hata babanda bagireyo abatahiro mu gishengeshe cyo kutera ubururu hatibo nayo ni process ndingo yo kuzamu baheza kutaha omukishenge bwire bwayi ko bagenzero mu procession bakayikayo nabahiko bwire barangira omwe mu rubo naro bako bahiro mwogogwo agira arangira ngo abantu bona bashohore abatasheme kuba baryaho bacigambo mu Latin bagira ngo extra omnes so bacheza gamba extra omnes hata baba barumu ubundi bagenda babasherekize manya bakwasira imisharaba manya bineki bashohora baheza kushohora gwo wakigamba ari batampora abo kana kigambiro mu misho rero yayikamuhero harwiji hatarucinga yaheza kurucinga abari kuba bari yo munda ni ba kardinali konka bine mu nabanda bari kuza kubahwera kubaro bururu abanda bamwe nabakuba abakuza kwosya ibyo mwiko gugo rukureba bari mu mwenu hino muna nabashaho kugira ngo mwenu nka kardinali ubundi yabatayehuriraje so harumu abemyoge ndijo konka nabo baza kuzamo nabatera ekibaro kweta ekirahiro cyo kukuma ebyabaho ngo bari yafana byo bari bishohoza hati niza kugambira shongane habwa iki cyabire iki nicyo cyamatekereza y'ishintura ni impura apane bahamabekereza babinji konka hati eki enyimaho umwaka gwa 12 kuba precise nkaga na 8 papa kuyafire ba kardinali baza kuronda papa nkaburijo rero bamarubwire bwinji in fact nbagira ngo the longest conclave okutorana kwa papa kurabireho kuringwa nukoko kaheze myaka 2 na nemyezi 11 baremerwe kumubona konke cyabire kiruho kikaba kiri cyo kugira ngo ba kardinali bakaba bagira influence kora buryo mu Uganda
aba Uganda katugire ngo abibyo butegeki nibenda certain things hate bakaba oba bakuterera isumu oba bakugambira hate ahabwe ico ba kardinali babura kwikirizana kuba baziri kwikirizana bamarogwire wingi abantu bababire bari aheru kuko biro norebo musukwe y'abantu bari kuza kutegereza kureba umwika bahurira baruha batamu basharamu bagenda bahika omuchengeshe cyo babire batereramu bacakura bakiyahurufu kwenda ngo abarumu baterwa umushana baterwa injura baterwa basharemu rero bagaruka abime byo kurya babahereza amizi na nemegati kugira ngo ejare bite kunka bagira iki basharemu now kubaheze kusharamu baronda papa ni Gregorio owikumi kubaheze kumuronda yarebe byabiro habo kwa na wakari yo mukonkurevomo nuko kuteka heberagira ibyo byo kugira ngo kurwo bwirobwo babantu baronda papa hatakabaho influence yona tarumu no kwakira amasumu taro kwakira amasumu in fact baza kuzamu amasumu nibagabiyaho za computer nibazibiyaho mbwene buri kintu cyoda kuwa kushereka isumu yawe kagishereka hati nibatekaho the jamming system kugira ngo turi kubasa kugeza tarumu network in fact waba abamwabire bareba TV abantu binjya babire nibabambagambira hihi na n'umuryango gwa bazirika ya St Peter obiro no hururo bundi network anecwekaho ahabwa jamming system eri nyimoko so mwenu ejo niyo shonga yo kurebera ni kiba kiringu you close yourself outside completely so hati abaruko bavuga because ahi barukurara nahi barukuterera aruka distance nimbasa kugira ngo ni nkokuruga nkaha na no kuza maybe nkagizimbe cha district nari no kurengaho hati bashija abo babaye kuriri hati mbabine base ariko batwaraye abatako basa kutambura hata abo bona mbabine batirikiragano ico na ba bus driver na bona buri omungu eco wahurira oba wacurura takigenderire oba babari nko bus bagira iki bahwifisa wacurura urafa naco kandi no yobuzo tahabwaki batakucishohoza abo ko banci bacinaka kwate ko kugira ngo wacikora no banoyecwa aha kerizia so you excommunicate yourself so nabone bakitwara seriously so kuba kweza bahate baheza kuzamu bakating off everything hati nkanyemo abaze kubahirize kuzamu batera ubururu mu rwo kubanza buri yomwe no ine desk yawe yahandikireho izina ryawe eruho file erumwe amazina gaba kardinali deru oyine harubaje rwawe haruho ubururu doguma no yihaho kama so hati kokikaho oyihawa karuru kahandikireho ni interera papa nanka ni interera nanka ni interera cardinal nanka okuba papa hato mu rundu kubanza namwe ni nyamwabazo kitwiro bwire habo kuba mwika gubireho nko muri za shahankisha toko hati omukubanza ko kweza kwandika karuru waheza kwandika hoto nahandika Olivia katugire ngo Olivia nabona abasa kuba kardinali hati cardinal no mshija obanzo shaba waheza kushaba uhandika izina uceza ugenda akaruruka ukatwara uhandikira hartareria omusisitini chapo ahiguru nkaha harumu kibarukweta harumu bishani ebirho ebyatirwe omutezi w'ebishani ruranganwa barukweta Michelangelo rero omukubitera natekaho final judgment ejeje turukushoma mu Bible barukugira ngo umwana wa Ruhangara stama kitebe ashorore entama omumbuzi imwe mwije abakozire birungi muzamukono gwanje gwa buryo deri imwe so that kind of picture so kakweza yaza aharitari yashaba areba nahigura manyangu ecyari yo nakora his own judgment he is calling God to judge him if he has done wrong naro bushoborezo bwa Ruhanga rero aceza ahandika aceza kwandika akateka umunanko ubano mbox mbakubuta rero baheza agenda stam kandi rero aceza kukore cyo hatubwona bona batera
hati babona hatija ababazi bo bururu bariyo miringo eshatu ngo kutwagamba electoral commission no mwigano hariho abo abarukweta aba infirmati hata abo abarukuhwera bakardinala batine mani abariyo mu cenjomu ubundi na kardinalo wabasa kuremerwa mu cenje cyahi barukurara bakaza yakahiruru bakakihayo bakakareta narobo shitamire wonka kuza kurugaho kuza kwikara tari nchimuganzya bakakamwihirayo bakakatwara hata abo ubururu kuba kweza baruta hata abo kuba kweza haza hwendijo group mbageta scrutineers hata abo ni babare bashatu akaruru namanza yakareba aceza kareba ahandika akaherezo wa kabiri akareba na wahandika uwa kashatu akashoma akagira ati akatugire ngo batera Olivia agira ati Olivia konkashi akakaruru nta harhongu let's say Charles ya Olivia ningana kakarho akaruru konka in fact nibagira ngo wano handika nibakushaba ngo disguising handwriting kugira ngo umuntu atakaza hakagira ati atkonkogo handwriting ejikaneya cardinal so and so so nibakugira ngo as much as possible or disguising your handwriting yao so bari babana bashijuma bantu bareba izina deru baceza bakahiriza umuntu hatagira ati kadino nanka deru bamanyangu hati ondijo handika yatunga karurukamo nko kutukubarugururu bwitu bwenanga akakabiri akakashatu akakana akakatano so hatejo niyo process rero arwendijo group eyamuheru eyababazi hata abo bone bija kwata ubururu bwona hate babare physical katare senta mbini yes kamwe bibiri bushatu buna butano babari rero ahamuheru aba bakweza kubara nibo bakweza bakaburangira now hata bo bururu kuba kweza babucumitamu nisiga kamera neza kundeba babucumitamu nkakoma ni nkaka akoma konkare rubakarabyamo ubuhuzi hati babutwara bwona baburundana hati baceza kuburundana hati bagira ngo okutwarza hamwe bururu tubwahika ahaboko ba orukuza kuba papa nateko kutunga two thirds majority aha ba cardinal igana 33 two thirds majority nare bicwe kabya kabiri bicwe kabira ari bishatu bishamaye kuba buryo bururu 89 so kuba kwiko bashanga ngo tubuhikire hati babutwara hariho kimune yegegera kuba neshoboreri bakuba bategereza mwika ubwo mwika gwa brako deru babuteka omucintu hati baba batatungire papa bateka muri satan chemical bateka muri satan chemical hati rugamune cika kirukwiragura nicyo kirukwiragura mwe nubakigenderera kugira ngo hate kirashohore ne cika kirukwiragura mwe hati nyuma abazo tutungire cika kirukwiragura na nerizo erizoba twatunge kindi cika kirukwiragura so cyamanye sangu nyuma abazo batiro mu rundu gumwe erizoba batere mirunde ebiri batera mu kasheshe batera no ngira nko mushanka mukaga konko bwo mu kasheshe tibabosya baburindisa obwashaha mukaga kurubabona papa hati baba twatakuza kureba ugundo mwiko gurukwiragura twantuza kureba uguru kwera no mwizoba mambatera mu burureme hati aterizoba mbakutera batera mu kasheshe bibiri hati mbakwija shahi 10 bataha umucenge now hati nibaza kutera imirunde ndijwe ebiri konka hati umwabazyo okurugira okukiri okurugashaha ibirizo mukasheshe kwikashaha mukaga nkire bukangu akaruru nkatwara umurudu gumwe nugutwarisha hibiri nekichweka kazo watugambara abantu igana banga hibona bakutera uburudu igana shatu nabasha konka kubanza nkakine procedures nyingi kuba kweza bagumzamo bagumana barahusi so mwenu kurugasha 10 za Roma ni nyasigangu ahashanke mwenezo shemerire kutunga ugundo mwika and most likely ahaboko abantu bakuba bateyire ati batere mirundi 3
most likely ntubasa kutunga papa Elizoba nintekateka kuba batamwine ntuza kumutunga nyenchaka konka nintekateka ngo Elizoba ntubaza kumutunga so iyo niyo procedure eyibakorabamu kandi ni procedure eyine bintu bingi konka bajimanyirire nibagirabamu na munonga abakozi ba Vatican nibamanya kuba kugayidinga ba kardinali kandi ba kardinali abinjirwe baheze kurondwa baronzirwe Papa Francisco abamwe bakumanya bakabuganaga so hati nabwe kibire kigumere kushanga ngo immediately abantu mwa mutakumanyana nuta kumanya character yo muntu na kunda chi na twazata so hato bwiro bamazire Roma ningira ngo babirabamu habwo ko babagizire tox nyingi omukubanza papa yahereze kuzikwa bagizireho tox zabo ezibabire mbakorera batunga together rero bihamu batahi babo ba cardinal makumyana okubagambira kubagira ngo eklezia hatine yendaki nituzahi ebirungi bya papa uburigireho nibiha ebyatakozire kurungi nibiha eklezia challenges ziruhe mpango nziha rero hatubona abazomo basharinga abantu bareba nabo mu bakobana bagamba jo mu bundi rumo bakwinfluencingira batahi babo akareba ngomjeje wagamba ati namani bine yobwire wo khereza manifesto no kwegambaho abakwa besimbire hate icyo tikiro strictly tikiro ahabwo kuba okutora na papa in fact no natoranwa mutumuru kwera natoranwa ruhanga in fact batakagiremo atwe ruhanga naya mutorine onko muri mu gwa kardinali no kureba twaron noha so okutero bururu no kukuronda no hogwo uruhango watorine so taro bya manifesto manyoni zako bakorere iki ngoko babire bari 1033 hati bona list no giroti kuko ba washazire mu kugira ngo uterere umwe hatogira ki umureba ubundi abarubu watera kandi ubururu bwo kubanzana baburi scattered harimo abo ubaterera kamwe mundi jabire nakora jo katine no rukweterera wewe mnonga Reverend Father Charles Ntabarura watugambira ikiri kujeno misho mu conclave konka turi kwenderanye no tushoborere umuyiko gurukwera gwaheza kushohora ntakora tahoje hata umuyiko gurukwera gwaza kushohora maybe katugire ngo gumwabazyo babona papa ne batero bururu baheza bareba ngo yatunga 2/3 majority hata na haro kardinali okwija kambuza akamugira ati ba kardinali benesho bakutorana no ikiriza yaheza kwikiriza ati ego nayikiriza hata nibamumbuza ngo no yenda kweyeta izina ki abo katuba kweyeta amazina gabo nibeyeta kurigirira umukarandeke eklezia ba papa bakabagendera mu kirare cya batahi babo hati nkawana ndakutandika ikirare cyawe no kitandika nka Pope Francis wakeyeta Pope Francis abo kwa kanarebera aha kwecureza na spirituality ya Francisco muhikiriro wasizi yaenda ngo akore ibyo ukuronda boro kufa abantu abanagirwe nyuma aba bari kushuhuka bakaza buraya kuronde byeyo nkebyo akonka abandi nkati papa Francisco yagira mbigere kamba mweta Pope Benedict the 16th so nichimanyisa ngo nyuma ba Benedict akari 15 hatwe yanarebe byo ba papa bakozire naenda kugendera mu kirari cyabo ne bakozire na yeta Benedict the 16th John Paul the second nawe akaine John Paul the first wafire hahire biro 33 so mwenu kuba kweza hata bambuza bamujya munenda kweta izina ki yaba yatori neryo aboko hariyo ba Gregorio ba Pio ba papa nibinji so naje gamba ati nyenda kweta izina eri yaheza kugambe ico hati na hari ikinde kishenje nibaceta ikishenje cy'amarra sala de la lacrime hati nozayo ikishenje ico nozayo ushangayo kanzu 3
na store ije yaba sacerdote bajwara hari ekanzu ishatu emwe yaba kafupi nkanya indijo medium tori umuringo mnonga tori umuhango indijo uri umuhango kandi uri umuringo hatika kushanga ari mu kategori yona ayahoje kanzu ajwara konke bacetire icenge kirumu amarira no kugira ngo papa wena urukuba atorinwe ruhanga yahikayo umucenge w'umuntu wo bire gukora ahabo kuba banamanya obukuru the weight of the office he has taken so kakwikayo nubo bire gukora rero yaza kurira ya yeshura akashobora nejwe kanzu ajoire hati atakasho yahikaho mucenge cya bakardinali hata akagenda ho kardinali omwe akazahadirisa okurangira ku papa bambona of course abantu baba bwineki omwika hati of course kuba kweza bamubona hati obururu bwe babwosi baheza kubwosya hati niho bakumburiza no kweyitizina ki no ikiriza ajware kanzu hati umuryecho uri yaheza kubarede hati papa kardinali omwe ashobora zahadirisa harije kurebekera hata kizaho arangirije kirango cyo mutano ikituri kwija kurira ahi barambonero bane kiro bari ncyakare nagira ati annuncio vobis gaudium magnum ngo ekine kirango cyo mutano kandi kirango cy'amashemererwa habemus papam ariko manisa ngo twatunga papa rero hata mugamba amazina nagagambo mu Latini cardinalem rero yongera amazina ge rero acheza hati yagamba amazina ge hata gamba nizina risya eliyashaba ngo bamwete rero ukakweza hata ugu yaheza kuyahwate bijeri ngo namurye nyuma hata shohora rero acheza kushohora hati nuko kwadressinga abantu abo neza kubazirisha mukaga gokiro neza kubazirisha zinga abantu abari mu square ya ne basaku umwanya guriye ngo basaku kurunda n'abantu emitware 5 bemerira ukadumba batina kusitama ponka aho mwika gwageraho na papa har kuza kushohorera tuje ngo kibasa kutwara nkeda cika maybe nkabira ni 5 square ne bayijwi abantu barakwenda kwika emitware 5 so long as bari bo mwika as long as bari bo mwika bone bije kandi nangwa na nerizo bubare bumwika nabantu nabwe bije na nyiciro bagutiro mwenu tukugira ngo mamba manyangu papa bakomutora na konkane excitement no kwenda koreka mwenu okuba kurira nibenyumiza nani bakunda institution ya papa na kuba kumukunda so ubone bije nubugura begwiragura konkatirisi twabaturu rero kugura kwera Ensiona ne higuka baba ryo mu square abantu abamwe n'abana bakora ki ne baba barumu bategerize mwe ninko kwa kugera ki urajye ngara mu ko kushaba ninga just nibaza ngo kutwabategerize umwaka tuyo turizire turwo mwaka tuzo mubundi ubundi na no mwaka nacyo kikabe kindi katugire ngo ine candidate wawe ubururu no mahino bukureta mu excitement wene candidate yawe mutegerize ngo baza kumurangirira tumukumanya n'uburyaho n'ushaba oshemerirwe no rero baza kucimanya ngo we yatsinga so it's a mixture abakushaba aba excitement akwenda kutere chani abandi nibenda kureba hatububatorana no wankahi na gambata when it's a mix of so many things so baba ari aho square bijuire kandi bashemeriro ogogo batorana papa of course nabira kadino natungo mugishago kugaruka gukoraho kadino wo kuzombegere byabirarumu ningana bagaraka bashitamanka kachiko no baheza gukora papa no bawaba papa role yawe nebirye tuba kwetaga kuteka ho ndijo habo kuba neba kuri go kutora in fact no bawizuriza ningira ekikuru cyo kugira mukora abari cardinal no basakuba papa so kore wawe papa wayakiri wene change cye tukwetaga kandi n'ikiyanga
Okay papa bakutaho nabasa kugira ati mwenu ato mwanya nanka katugaruke tuihe mpapa konka mwenu kakoba papa naba yayekorera ibintu bingi naba atakiteka hihangari and surprising enough Papa Francisco abira takazaga wabo kuruga 2013 Argentina katakaza yoga nubwo arabe niyo yarugire akija kaba papa abuko bayitorire munsi akija no munsi yitomu konkabira takagire so nchimanyi sangu noba waba watunga ubushobozi mwe n'uburengire wanyu ubo rukureba ngo noza kwebembera abikiriza abariyo munsi yona so hati everywhere utabarire mu wanyu hona haba hari ikinde tacubuzo cyo kubuza emirimo yagitandika ryari kuba kumurangirira bati imirimo yo bwa papa yo yibyashimye kuba nakora natandika ryari kujukora ningira ngo ni immediately abo ko hatite nko mu Keleziya hati twabana tushoma buri kitambo cya misa hari umusaserodoti hari kuba nashabira papa na bishop hati bishop hati ntugamba bishop papa tukumugamba boko tumwine konka baheza yaheza kweyoreka hadirisa itu tutandika kumutamo tindi sure maybe I need to do some research harho procedure yo kwistoringa papa ikingumanya ngo harho misa konka nko kureba batorana nko muri sanari nka bishop rero baze kumwemeka I think those procedures are there konka immediately wabot papa obushoboruzi no bujwara n'ubutandikiraho ungangira hari muri zin procedures zo munda which we can always find out konka we papa naba yatandikira hemirumo yi the following day nijane bukurataho natwandikire bara no matwirente tunga bara bakujangwenje barahanirwa wa papa kuzaba tubona umuntu so konka ningira ngo hari hebe kumwanjurira office abuko ba Vatican harumu ababatahamu papa nazamu argamu konka hari office zezu secretariat manya congregations so nibatekwa kumu abuko bankomwe no shanga ibe no Vatican atakatura muga abamwe no shanga no rurimi rutariya natakurumanya kandi kuriya bambagambo ruratini konko ruratini tubakurwejo so mu magaragaburi zo mu daily life bambe je nisa italian nezinde ndimi so nahikayo hata baza kumworeka harwechi mwe natwara no gwire bwinji okuza okubimanya byona akabyetorora rero nashanga ubwene basa kumaro bwire buri netwaro bwire buri konka nko muntu mukuru nkobo nabayi nabo kore mirumo ni nkuko kugira ngo nka president wa Uganda no shanga buri kitongore buri ministry n'ibyayo you only have to endorse gutera ho stamp nari kubishijuma nari kubyanga so ningira na papa nukwari Baba mnonga Reverend Father kandi ni umurebo atari West tutera tochi no kufijume byone byeno misho muri Vatican ari yabinje manyirenka conclave urukiko rokutora na papa barazombigire bya Pope Francis oharjire umagaragenseji ukwezi okututira amabega Father turukuhendera nanisha bangu osibure umurebo atari West eshaheje maybe cha conclave ni cyugaye conclave nasho nchirugo muri ya history yitwagamba ibyo bariro maziro bwire bwinji so ahi papa yagerire kutaho kugira ngo hatabaho influence yona outside so conclave nchimanyisangu ni con with clave chinaka kwatena n'icishumuruzo chinga so nchimanyisangu abantu baheza kushohora nababa basigara okutekaho icishumuruzo tino rukutahamu okwisa baheza batunga papa umusya ningira ngo ndiyo ni marira hariho neco kugira ngo ahabwa cyo tugira ngo papa ogwo mwabazyo nabasa kuboneka ahabo ko baba papa bakorasereho abenyimaho ebiro babaterire nka papa John Paul wa kabiri bakamuterera ombero bibiri Papa Benedict the 16th nabo bamuterera ombero bibiri Pope Francis nabo bakamuterera ombero bibiri so ntumenza munye mwabazyo na nerizoba
So nitekateka ngo most likely ebiro bibiri omuryo gumwazo tushemerere kutunga omwiko gurukwera ogurabe n'ugutugambira papa ubaza kuronda Noah. Of course ba cardinal each one is a candidate, so nitubashabira. So abahurikiriza naraba abarebi ba Tayari TV mwe bari okuhurikiriza no kureba ubwo mwabazyo nija kuba excitement munonga kushemerwa papa ko araheze mwareba mwiko gurukwera ugundi kwesiga ngo gubasa kushobora gwa gutashohwire ntutegereza nyincha kare okutunga papa musya no kutunga mukuru weisyo eri Yesu Kristo yasigire Petero akamugira ati namana ga rufu tigarubasa kusingura tinakwereza ubushobozi bwo kwigura ebiryo munsi n'ebiryo mwiguru aho rikingo rakinga aho riguro rigura. So ubwo nuwo tutegereze kandi dushabira ba kardinali dushabira na eklezia yona abarukundeba abarukunda papa abarukunde eklezia mongere kushaba nobwire bwo excitement konka buri muna no kushaba kandi abashije abana bonu babambashaba. So Olivia webare okuntaya isa kandi nahabwebyo mukama barinde okay. Katushabe omuzina ya patiri niri ya mwana eri tumorkwera amena mukama ntukusima abwe bgambe bitwagamba aha ntushaba ngo tugumize muturi omukishenge nkacakire cy'abatume babire barumu obabire bategerizo kuzoka kwa mukama wabo rero hamuhero akazoka keja kababonekera n'icyo ntumanya ngo ba cardinal bari mu kishenge umuntu bashaba nibatera ubururu nkandushaba ngo bemeho batwekere mutima wawe abahereze ebyo barikwetaga okumanyana amagezi na no kumurikirwa mutumurkwera otubangize mbabazi zawe kandi na no butumwa buri gukorera Tayari wese nabo buhereze umugisha iwe tatayitwe na mwana na mutumurkwera. Abari nonga Reverend Father Mutabarra kutereza kire kawe nkatayari wese tukija kuganiraho nitwe kandi nisima no muri bwa Tayari wese kubo twinezesha no bwasije ngo gupapo baratora nako ari wa 2005 na mushanje. Yes. Abo kuba Pope Francis abari wa 2005 na mukaga nibyo twabasa kuganiraho niwe kandi bikuciraho na mnonge ebirabe nibyoreka ngo papa musya bamutunga nashobora mutorana kuko Reverend Father yatushobora ngo erizo haro chances nyingi mutubasa kutunga umwika ugurkwanza kwantu bikusiya ho nkatayari West nabandi Olivia Kamsime otarga ahatayari West.